abakuru b'inzego z'iperereza b'u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Angola bahuriye i Rubavu mu Rwanda mu mpera z'ukwezi guheze kwa munani. Impande zombi zumvikanye ku mugambi wo kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo no kwaka ibigwanisho umurwi wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence cyandikirwa mu Faransa, abakuru b'inzego zishinzwe iperereza b'u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Angola bahuriye mu biganiro byakozwe mu ibanga rikomeye bigamije gushaka inzira yo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Noneho reka tuze tubagezeho iyi nkuru cyangwa se aya makuru ku buryo burambuye mu kanya gatoya, ntimujye kure ya Rwanda Today Hope. Mu karere k'ibiyaga binini ubu naho abakuru b'inzego z'iperereza b'u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Angola barahuriye Rubavu mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa munani inyuma y'ibiganiro vyaranzwe n'impaka nyinshi bakoranye igenekerezo rya 29 na 30. Impande zombi zumvikanye ku mugambi wo kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo no kwaka ibirwanisho umurwi wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibindi kuri no nkuru na Venuste Nshimiyimana. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence cyandikirwa mu Faransa, abakuru b'inzego zishinzwe iperereza b'u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Angola bahuriye mu biganiro byakozwe mu ibanga rikomeye bigamije gushaka inzira yo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo bumvikanyeho bizashyikirizwa abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Inama yabereye i Rubavu yari yobowe na Mathias Bertino Matombo uyobora ibiro bishinzwe iperereza hanze y'igihugu muri Angola, akaba ari nawe wari umuhuza w'ibiganiro hagati ya General de Brigade Jean Paul Nyirubutama wungirije umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano mu Rwanda n'umuyobozi w'ibiro bya gisirikare bishinzwe iperereza General Christian Ndaiwel. Wumvikanye ku byemejwe muri ibyo biganiro na Justin Inzun Kakiyaki wari uhagarariye ushinzwe iperereza muri Kongo mu biganiro byabereye i Goma iminsi 10 mbere y'uko bibera mu Rwanda. I Rubavu niho impande zose uko ari eshatu, u Rwanda, Kongo na Angola nk'umuhuza bashyize umukono kuri raporo yerekeranye n'umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo na gahunda inoze yo guca intege umutwe wa FDLR no kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo. Ikinyamakuru Africa Intelligence kivuga ko iyo gahunda izakorwa mu ntera 10 mu gihe cy'iminsi 120 ikazabimburirwa n'amanama hagati y'abayobozi b'ingabo n'abashinzwe iperereza b'u Rwanda na Kongo kugira ngo bahane amakuru kandi basuzumire hamwe uko ikibazo giteye. Africa Intelligence ikomeza ivuga ko intera yo guca intege umutwe wa FDL irimo nibura iminsi 5 y'ibikorwa bya gisirikare bizibasira uwo mutwe bikozwe n'ingabo za Kongo FARDC zishobora kuzafatanya n'ingabo z'u Rwanda. Nyuma y'igenzurwa ry'imigendekere y'icyo gikorwa nibwo ingabo z'u Rwanda zizatangira kuva muri Kongo kandi ingamba zashyizweho n'u Rwanda zo kwirinda zigatangira gukorwaho. Icyo gihe nibwo gahunda yo kwambura intwaro, kuvana mu gisirikare no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba FDLR bizatangira. Ikinyamakuru Africa Intelligence gikomeza kivuga ko kugira ngo impande zombi zubake ukwizerana, General de Brigade Nyirubutama yibukije General Ndaiwel ko ubuyobozi bwa Kongo bugomba kurwanya ivangura ry'abatutsi. Icyemezo cyo kubuza abasirikare bakuru b'abanyarwanda kuba mu nzego z'akarere zishinzwe umutekano muri Kivu ya ruguru cyahise gikurwaho. Abasirikare 3 b'u Rwanda n'abandi 3 ba Kongo bazoherezwa mu rwego rushinzwe kugenzura ko nta bushotoranyi buba hagati y'ibihugu byombi, aho bazafatanya n'abanyangora 18. Leta y'u Rwanda yarangije gutanga amazina y'abasirikare 3 yifuza kuzohereza i Goma. Ikindi Kigali na Kinshasa bumvikanyeho n'ishyirwaho ry'urwego rushinzwe kugenzura ko ibihugu byombi bifite umutekano. Itariki uzatangiraho gukora izemezwa n'inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi izabera i Rwanda mu minsi iri imbere. Repubulika Demokarasi ya Kongo yaraye yakira inkingo za mbere z'indwara y'ubushita bw'inkende. Abakozi b'inzego zishinzwe ubuzima baravuga ko bizeye ko zizagira uruhare rukomeye mu kurinda ikwirakwira ry'iyi ndwara. Umuryango w'abibumbye uheruka kwemeza ko ari icyorezo gihangayikishije isi.
indwara y'ubushita bw'inkende yatangiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwira mu bihugu bituranye nayo n'ahandi muri Afurika, ariko ibura ry'inkingo ryatumye kuyikumira biruhanya. Indege itwaye imiti yatanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yageze mu murwa mukuru Kinshasa isaa 7 zo muri icyo gihugu ejo kuwa kane, nk'uko bitangazwa n'umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters wari uhari. Inkingo za mbere zahageze ni 99,000, hakaba hategerejwe izindi kuwa gatandatu, zose hamwe zikazagera ku 200,000 nk'uko byatangajwe na Laurent Michel uyobora ibiro by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bishinzwe kwita ku bibazo bitunguranye byerekeye ubuvuzi. Yavuze ko muri rusange Uburayi buzatanga inkingo 566 bushingiye ku hazaba hagaragara indwara y'ubushita bw'inkende kurusha ahandi.